50-ak biciklista iz zagrebačkog Vrapča već tradicionalni 46. put krenulo je starim biciklima do Krapinskih Toplica. S njima se vozio je naš Marko Hadžur. Ono što je u francuskoj Tour de France, u Hrvatskoj je to Grand Prix, najstarija ali i najoriginalnija biciklijada u Hrvatskoj. To je vožnja starim biciklima. Znači, bicikli moraju biti bez brzina, bez ikakvih dodatka, znači totalno stari krampovi, jedni kako se nekad vozili prije 100 godina. Vrapče, veliko trgovišće Krapinske Toplice. Sad je već tradicionalna ruta kojom se voze već punih 46 godina. Sigurno, stvar, evo baš imamo sada jedan biciklin, tu je 28. bicikl napravljen, skoro 100 godina je bicikl star. Tako da to se klepa, slaže se, uzima se dio jednog biciklina pa se meće na drugoga, pa to onda šarenoliko bude. Uglavnom je nekakvo nasljeđe, da. Ako je moj deda išao na to i moj tata išao na to i evo, ja idem na to. Zvuk sirene znak je da je vrijeme za okrjepu. Kako bi imali snage za ostatak rute, biciklisti na put ne smiju gladni i žedni. Upravo je na sličan način i nastao ovaj relij. I oni kod ta Čegera idaju Krapinske. I onda 69. došli su na ideju da se to organizira. Prafijan se to normalno prijavilo i organiziralo se uz kotizaciju određenu. Znači ljudi imaju putem, organizator organizira i pijaču, i klopu, i ručak gore. Da ova biciklijada privlači sve veći broj ljudi, dokaz je i nekoliko Francuza koji su se ove godine priključili vožnji starih krampova. Pa ja sam bio na pivo, slučajno s frendima i su mi rekli dođi, sutra će biti više pive. Nakon odmora krenuli su u Krapinske Toplice, gdje ih čeka ručak, igre bez granica u bazenima, ali i na suhom. Nažalost, zbog loše kondicije, ekipa N1 televizije nije mogla pratiti tempo ove vesele družine. Marko Hadžur, N1 Veliko Trgovišće.